umthandazo wesabatha imini yesabatha isandlo lesihlalo somthandazo wesabatha isihlalo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuziya inkumbuzo kaNkulunkulu uNyazi uphiwa leli thuba ngoba uNkulunkulu azivulele inkundla sezimini lokuzohlambulula abazali bethu. Inkundla ikhona emhlabeni neyichawo, kodwa sikaze sibe khona, asikaze sizwe khona ezohlambulula abazali bethu abangaphesheya kwethuna. Asikaze sizwe ukuthi khona umfula ogeza imphefumulo. Namhlanje siwone ngamehlo thina sizukulwane samanje uchaza ukuthi nejoka lesono lithina ngoba singaboqala emhlabeni owadala izulu umhlaba owabona umfula ogeza imphefumulo. Inkosi yamanazareti uNyazi Lwezulu ngoDisemba sekulungiselelwe eKenani ikhuluma nobaba uSendo samba naye wamuvela ubaba uSendo somali umshwana namini ithi ukuza kwena babo somdala ngiyalo emhlabeni lo wazalwa umhlaba wonke nakamanye amazwe wabona indomuzo lemkhalo emphefumulo na ubaba uSendo uzamakhoza ngaze ubona uthe wakuthiwe mina futhi akekho umpinda wakhe ngaphandle ukuthi mina mama uphinde kwakhosini wakha mina uNyazi Lwezulu umuntu uthi ngiyadabuka ukubona abantu obasithelayo obasithayo lomuzi ngokukhulu ngoba imindeni yonke leluthu lomhlaba yimele khona mayibona inkosi okuchaza ukuthi-ke abantwana benkosi konke kusele ngakithi manje thina esona emhlabeni. Ngicela-ke umveli nxa uNyazi Lwezulu aphishungane babo ngoba thina asinako ukuqonda sazi lutho, asiwanga namehlo ukubona nendlela yokuzwa, singabantu nje abafana nami nawe, kodwa uNkulunkulu wayesezosibeka emfuleni wakhe esingawazi iy'nkambiso nemiyalo nemithetho nenyathuko ukuhamba khona siyazi siqonde sesizoni sifika nayo sithathe siyokutshela uNkulunkulu athi uqala ukufika kwembuzi lapha ekhaya saqale zalwa sabaxosha abantu sale siwe siyahlala phansi ngoba phela sibancane
indala sisezodwa nje sathani ngono sokuza baba Nkosi yamakhosi saseNazaretha abantu bafika nezimbuzi zabekhaya lemphefumulo bafika nesimali ukuthi baba nenze njani mina bayazi inkosi umbangeli ungcobo bahlala eduze kwayo uthi ukhuluma ingene emlonyeni ungasakwazi uqedela ukukhuluma athi cha ngibuza ukuthi nenze njani mina saqamba manga baba uNkulunkulu zama manje ukuyilungisa zenza abantu abahle sitha Nkosi yamakhosi sibancenge ukuthi uthi niyabathethisa abantu kusho into afanele sasisho sasibathethisela ngokuvalo ukuthi hayi abantu benza nezimbuzi manje la ngoba isethempelini nje la bathi lalelani-ke ngoba nazi ukuthi usuka namhlanje ngoba dedela abantu babefika nezimbuzi ngoba abantu basebethunga imindeni yabo le mndeni yabo ibambelela kule mpahla ize ekhaya lemphefumulo thina suke siyidilize thina boshelo siyifake ekhaya lemphefumulo into yena kufanele itshela abantu ukuthi uma sebeqedile ukubika phezu kwazo lezi iy'nkomo iy'mbuzi bese kubatshela ukuthi abayilethekile emhleni uma ngingekho wazwa le nto ukuthi uma ngingekho ngisegoli wathi uma ngingekho mhlawumbe ngisegoli ngizofike ngikhulume nomshumayeli uNdlovu nofike lishiye uNdlovu isibusiso ngishiya uNdlovu umshumayeli wenakhe neza abashumayeli baba Nkosi yamakhosi uthi yena ubabiza abantu bangene ethempelini mase bezokusiza bese nabo nibhalise lezi mbuzi ibuzi ukuthi uzonikela ngale imbuzi Nkosi yamakhosi abayimalethe isimayo uthi niyabona leso simayo labafana abahlala lapha abagadela umuzi wami niyeke ukuthi nilobe imali imali nithi abawuthenga ukudla usho into ebesiyenza besipha u-200 ngesabantu asithi kalisuthi nothenga izikwane ngidle ngoba ngishada umuzi uthi-ke niyeke manje ukuthi bathenge ey'tolo nibathengele amabhode nibathengele amafriji nibathengele iy'tofu bapheke labafana ngoba bapheke ukudla hayi okulingene bona bakupheke kube kuningi amabhode amakhulu esizulu ngoba le mndeni efika lapho iyadla nayo ukhuluma nje ubaba kusafika abantu abawu-20 la ethempelini saqaleka nje ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngani namhlanje amabhode awu-15 kodwa waningi lawo aphekwa zonke insuku yabo nje lishona ilanga manje kuzophekwa amabhode manje awu-12 namabhakede ayabona 13, 15, 20 uthi-ke ngizobanika labafana baphele manibona lokudla ukuthi kuningi likuthathe lingilethe kimo eshanisweni saqala yondawo suke singiletha kubaba ngoba uthi akupheka abantu sibuza thina sibuza uNkulunkulu namhlanje lokudla namanje ngizokuletha ugcwala ukuthi egcwala izinto zonke sithuke sikubaba masibuya baba nje ngoba nika abantu abasebenzayo kodwa abantu abasebenzayo ukudla kuyasetshenzela nibanike mhlawumbe nibanike isimolo ngesimolo labo abasebenzayo kuyasetshenzwa ukuthi umuntu athole ukudla mayibonge Nkosi namhlanje into ongayazi izindlu swele izindlu manje ukugcina lokudla njengoba ephumile nobaba sesonke sonke sibaba endaweni yokuthi kuyasetshenzwa Nkosi besicela ukuthi sibasahambe isimali akhiphe isibuzi sizihambise lokhu kudla kodwa lokudla konke imindeni yethu mayibonge Nkosi bese kuthi-ke lokhu esikubona ngamehlo kuphekelwa abantu okuye sithathe isisuku seNkulunkulu kondliwe imindeni yethu khona into ebuhlungu engakadedeli abantu siyakhile imizi yobaba nobaba uNkulunkulu kusho uthemba uNyazi Lwezulu kodwa khona imindeni engakudli ukudla esidlayo emakhaya ngobani amagceke angcolile angcoliswa yini odadewethu bazalele ekhaya obabekazi bazalele ekhaya odadabo bobabili lapha ekhaya kunobunuku ubaba ungenisa into yobunuku lapha egcekeni bagcine bengangeni phela umuntu ongasekho emhlabeni noma ngabe kuthiwa wayini ukwangakanani kodwa akangcoli ukuthi angadlula wena ophilayo wena ophilayo awukwazi ukumelana nomuntu ongasekho umuntu ongasekho ungcono kunawe ngoba uzihamba emhlabeni inyama yakho ingcolile abake bahamba emhlabeni babuye basitshela ukuthi bathi mabebuyiswa bangabesafuna ukuthi ngoba sisuke singaphuka sigcolile
okuchaza ukuthi thina noma sibathwe inyanga ukuba ingcole kakhulu umphefumulo noma umphefumulo ezona kodwa ungcolile ngalendlela ukudla wena nabo uthembe abakudli lokudla esiphele emakhaya kodwa siyakwenza ukuthemba kwethu boze bakudleni mhlazane sageza bona ukuze bona beze nokuhlambuluka kithi khona sobathu ukuhlambulukile emzini yabo mayibonkosi ukhona amadoda ahlabayo emakhaya kusho uNyazi Lwezulu awuyisa inkomo engaba kahlabi ngoba iy'nkomo zabo yingcolile phela egceleni uma indodakazi yakho izalele ekhaya ungahlandluli umuzi awukwazi ukuhlaba ngoba lezo y'nkomo yingcolile nohlangina nodwa upha abangani bakho kodwa ke bayabhekisa umkuba uma behlambulukile bangavela babonke uma nabo behlele endaweni engcolile behlele esifundiswa sosizi behlele ey'hobhweni bangadla vele phela ukuba isetshenziswa kodwa uma bey'gcwele ngeke bakudlele ukudla kwabo ngoba lapha ekhaya umuzi awuhlambuluki ingakho ngokwesintu ngokwenkolo yesintu uthi ushembe uNyazi Lwezulu umnomzane wayengayi kohlala nabanye abanomzane uma indodakazi yakhe ilahle umntombi bayo isesekhaya engakalokhaya wayengayi kohlangana namadoda ma efike ephawula futhi kuyethiwa ligonyelo lelizwe lifanele wena ngoba yini usesehlazweni nomzane amadodana abo ayengayi emcimbini ukuyodlala ma etiyodlala azithi insizwa cha ngikwazi wena ukungcola ngoba ngethi sebhathishanga ngikwazi ukudlala nawe wena nina ingcolile ekhaya leyo nto ukuthi ushembe yadala izimpi ezingaphele sezikhona namanje izimpi ezazikhona kwakwezamaKhosi ngoba amakhosi ayehlaselana wodwa ephangana kodwa kwagcina sekuwela kuba nomzane emzini nomzane kanjani na kuwela nasey'godini kuwela nasey'fundeni kanjani na uthi ushembe uNyazi Lwezulu ngesikhathi udadewethu oniswa insizwa yakaSimamane ekulesa sigodi leya nsizwa kaSimamane kulesa sigodi uma ingezi ukuzohlambula umuzi wakithi iy'nsizwa zakithi aziyodlala emhlabeni kanti mhlambe iy'nsizwa zakithi zazingamaciko uma kuyodlala zazifuna iy'nsizwa zesigodi zazingathandi ukuyisana lokudlala ngoba zazazi zizodlisela ngalezi nsizwa zingamakhono zingamaloni makuzinzima ngicela ukuyibeka nje obala lento entweni eseyijwayelekile uma siyihlabhe yebhola khona umuntu esazayo ukuthi uma engekho siyasobona ukuthi ingakekho usibanibani sizohlibana asizukuyimila nemesha uma ekhona sijabule kodwa sizodlala nabo nakhona-ke kwakunjalo emandulo ngikhuluma njalo ngenkolo mayibonkosi ngikhuluma ngomsebenzi wonyazi evimbezelekayo ukuthi vele phakathi kwey'mpilo zethu ukuthi ivindwa yini akusizi ukuthi ushembe usukumisa inkomo yami kodwa umfowethu lapho ebekhala ngokuthi yabheke egceleni kuzosiza ngani ukuthi mina ngikhambise ushembe usukumisa inkomo yami ebeseyifile kodwa umfowethu ubheke egceleni sibe siphume sendleleni lodwa uthi ushembe lezi insizwa zibuza ukuthi webafowethu anizingani siyemdlaleni ukuthi bathi asikwazi insizwa yalapha kaSimamane isitshele ngehlazo yonisa udadewethu zidinga lezi insizwa zesigodi zivimbe leya nsizwa zithele induku ukuthi wena bona umuzi ontanga yethu abasakwazi ukuthi emdlalweni wina lisisekahleleka ukuthi uthuthuka ziso kanjani leza insizwa zakuba leya nsizwa esifundeni sokuthi nenze kahle kumshango kaSibanibani ngoba wenzile samfundisa ngazona bese sithi zinishayelani insizwa lejina sikutha ngayo ngene imkhondo ngene lawuyisa impi bese yababela igcwala isigodi sonke kuthiwa lesa sigodi asizwana lesa sigodi qale ngabantu ababili la
emva kwaloko sengenani impi manje masengena emkhontweni sengena abantu abazobhila izinto ukuthi lezi insizwa ngala seyifuna abantu manje abazobafaka amabhande kuthiwa yini amabhande la ehlakaleni khona azobachela bafaka amakhubalo ukuthi uma behlanganele lezi insizwa zingaboni uliwe yini sengena manje sengena abakhumuli bangale nabakhumuli bangala ukhuluma indoda ngolunye usuku lapho ndaba ezitha ithi le ndoda ukhuluma umkhulu wayo uthe ngicela ungene ekhaya lemphefumulo nosidiliza amacala thina sasiliziphi nekhonde ezithize saye saphoqa ukuthi odadewethu sibacuphe baphumelelizise ngoba inyanga yayithe ifuna ukusupha yathi ifuna imbungu sacupha odadewethu baphumelelizise sathatha amashile ey'ngane zodadewethu sazise enyangeni ezintelezi ziyasifika sasithi masiyohlasela lapha angasiboni babone sesiqhamuka ey'fumeni zabo sibafaka inhlehla nomidluzi sibabhuqa safa safike saboshwa lezi zingane zodadewethu yabona ukulungu kusuka ngento encane le nto maseyenzeka ngoba ayizange iyekiswe ayizange iziqedwe igcine isiwumkhondolo sekuwumkhokhayo manje ohamba ngochungechunge weqa unyaka weqa amakhulu ey'nkulungwane zeminyaka usufike kithi namhlanje nje wafika ushembe mayifika ushembe wazembula kithi ukuze sibone ngithi incwadi kaJohn 4 verse 48 ngifike into enjalo John 4 verse 48 noma 5 verse 25 ngilapho lo mama izokhuluma le ndaba engikhuluma ngayo wafika ushembe wabona ushembe abamboni kwasekuphoqa ukuthi aze embulu ukuthi uvele ezulwini When John 4 verse 48 ngilapho lo mama kansazi oyithola ngayifunda waphoqa ukuthi manje aze embulu ushembe ukuze abonakala ukuthi uvele ezulwini kodwa inhloso yabo akayimbuleli ukuthi simbabaze ukuthi usukumisa inhloso siyambabaza ngoba suke singayisothi wabona ushembe ukuthi ingane zami zizwe ukubabaza mina umsebenzi yami ngala ngemuva kodwa isibhaku siyaqhuma okhokho bethu bahleli ekuboleni thina soke sithi ushembe uNkulunkulu bagcine becasuka wena nje uphila umingane izolokuthi itusa into esiza yona wena engakusizi ngalutho ugcina izonda leyo etuswa ingane yakho nabo okhokho bethu bagcina bemzonda ushembe bemzondiswa ukuthi siyamtusa esikhundleni sokuthi sithathe bona sibase kushembe ithina siyakushembe ngey'mfuba uyayithola ba John 4 verse 48 awufunde sizwe uJesu wathi wayesethi kubona uma ningaboni ibonakaliso nemangaliso uyamphoqa ushembe manje ukuthi enze into akekho nabo bavele esikoleni akukho labo wasuka umuntu walushembe usukumiso wezisuku kodwa ngizwa waweza ushembe ngoma yakuthiwa ngizwa akukho kuyena akumjabulisi lokho kodwa kusho ukuthi kulusho kodwa yena ubuke emva kwethu ukuthi izingane zikhuluma umsebenzi yabo kodwa lokho babona bathi pho siza ngani thina ngoba mina ngishiya ngemuva wabona ushembe omdala wethu ukuthi angeke lona la lezi ngane yaqobelana emva kwazo aningi abantu abambonela emva kwethu abafayo abaphambili babulela abayizola abakuthanga babulela banamuhla ukuthi shu wayesezivela nawo umfula ukuze azosenzela laba abasendulo abayimpethu yokuqala amen mayibona Nkosi noma silana-ke sizokhuluma udaba lwabo akubikho ukuthethelela ongazange umuntu ahlambuluke ushembe lozivela inkundla ukuthi sizobahlambukela siyeke le ndaba ukuthi khona into engiyihlazo vele uzele ehlazini singamahlazo ngoba sizalwa abantu abasimoshayo ekuseni la kade ukhala kodadewethu laba bahamba omushumayeli bayawulalela ukuthokozakalayo sekukhuluma indoda eyakamgobhuzi waqala kwakhuluma umkhokho wakhe wathi wayeyibutho kashaka ukuthandana lemkhondola eswini le ngane iyekise emibayeni obona wayiyekisa wayenza yanuka umkhonyana wayishiya ngoba ufuna ukuthi engadololoze ngane yini afuna akhethele ngane masimbuza uthi ngoba unenhliziyo elungile
hawu laba abanye laba abanye abakhethi ngani uthi laba banawo uNkulunkulu noma bezikhombe banawo uNkulunkulu akekho umuntu ofuna into engena kuNkulunkulu sonke sifuna umuntu oNkulunkulu onjalo umuntu oNkulunkulu lo muntu olungile lo nithi negcekeni hawu yini nale ijali isishaka lento le ithambile uthi banoNkulunkulu abantu balungile uthi intembi umuntu onjalo uzafuna nayithi esezono bese somthola somthela usizi uthi lo mshu walesomane lapha ukhuluma uyiseke manje hayi ukhombo wakhe wayekhuluma eqaleni ukhombo wakhe lathetha icala lakhe wakhulula imkhondo zambika zamcelela uNkulunkulu wabuya wazobona wathi shembu umkhiphile mathatha lekhondo ithi yonke imkhondo yaphelela kena wayimkhuzo amabutho wayimkhombozi makhuzo umuntu ngashaka manje into esekhuluma uyise uthi uyise ngiboshiwe umndeni ngaxoshwa mina ngaxoshwa unkosikazi bathi ubaba bami uxoshwa unkosikazi umlobole ngenkomo zethu wamxoshwa ngoba uyisoka lamanyala walibela wonondilwa waze wafa bamcupha yena ukuthi akafe bomshaya wafa bafike bamxoshwa ngalifeni bathi abamfuni uyababuza pho manje ngizokwenzani ngale nto ngizocela ingane sizokusiza ngani uba inalo ukuthi ingane uthi nami anginalo lutho angazi ngane ngomfowabo uyisigawa akafuni nakalutho akafuni nakalutho pho manje umceleli wena umsizi ngani umcelele uNkulunkulu inhlanhla uyayisiza kahle awumceleli ngani inhlanhla uNkulunkulu uthi phela shemba kana uNkulunkulu yini aswazi uyakushemba isizungile yini eseyisalele manje sekusalele umntwana akhonze kuyise uthi uNkulunkulu akabe nofefe naye amgeze ukuze ayoguqa phambi kwaNkulunkulu acelele lengane amandla ukuze ikwazi ukuthola umsebenzi uzwazi ukuthetha amacala mayibonge Nkosi amen pho manje lo mntwana uzokwenza njani phela niwazi ukuyicela kushela nicelela yithina utho manje kodwa siwazi uyakushemba isibolile uyabona usizi sakhela phezulu okuchaza ukuthi wena fanele uyimisele wena ophilayo ukuthi ulalela ushemba ukuthi wenza izinto ushemba ayisho manje ushemba uzosebenza wena uthandaza wakho uNkosi ngicela amandla baba wami ungolile akwazi uzongicelela kakhulu wena baba isipho esithize ngisicela ngicela Nkosi ungeze sicelela bona nowasila mayibonge Nkosi amen uma sonke singase sigcile eceleleni umndeni yethu esingayazi amacala ushembu nomuzi uyakwazi ukuzukhala kwethu kodwa uhlola inhliziyo yakho qala ukuthi awuzenzisi yini asingazenzisi ke abantu baseAfrika asembele uNyazi kuphela ukwazi ukugeza umphefumulo womuntu mayibonge Nkosi amen akekho umuntu ongakwazi umthuzo lapha amen manje ngayilapha inyama yakho akufaka kuchatha kunisise akufaka insiza akufaka amanzi ebhethe akuncize uzushoye noma umuntu awusho uyasebenza ibele akufaka amanzi ebhethe ushushuze kube nje ayilapha inyama ikudla ukuthi gidigidi umphefumulo usale ngokungcola kwenyama ungasakwazi ukudlula ethuneni inyama ithi baba ingene enhlabathini uzophethe umthwalo umphefumulo usuthola amacala amaningi uthola amacala enyama nethunzi lakho lisikwe into enzima kakhulu labantu ngizocela uNkulunkulu azivumele sente labantu abathathu ngapha ngokuhlisuthi ngoba amakhosi abengufanele ekhoneni lapha kunezinto afuna ukuyibuza nokwenzelwa ekhaya lemphefumulo sabe simusa ukuthi kodwa bezitha sonke sibaningi abanye baphuma konkosi kodwa amakhosi awakabi nayo inhlanhla okuzwa ungcono lesikhulu eparadise benze nabo bona bezodlula bonke amakhosi asemabungu mayibonge Nkosi ngoba uNyazi uZulu ichazile ngizocela ukuthi ngime la ngidedele abantu abathathu abazofakaza ukuthi uNkulunkulu bathumele lapha ekhaya umndeni yabo bathumele esibacelayo sicela abantu hayi akulona isono ukukhuluma ngemisebenzi kaNkulunkulu izolayo kodwa uNkulunkulu uyophinda siphe lo thuba lokukhuluma ngemisebenzi yakhe la sizokhuluma ngomfula wakhe wakini ukuthi usiza kuphi ithi imndeni yobisethi la ikhala ngani indaba isithume la ekhaya lemphefumulo indeni usuwazo mayibonge Nkosi amen mayibonge Nkosi ukuze nami nawe ongakazi wazi ukuthi into ezela ekhaya lemphefumulo awuzile sonke nakusonto la
la isegodleni lakuthetha khona amacala emphefumulo awenyama athethwe emhlabeni la kuthetha amacala emphefumulo ngoba imphefumulo lesi esibophile singakwazi ukuba nenqubekela phambili. Le ndaba kade ngiyixoxa yanda kanjalo ukuthi gcine sekuyigodi sengena abathakathi ngena amakhuphulu uyabona-ke sekuyinzima namhlanje isabili wena wazi ukuthi ngakini isigodi sasekutheni okhokho bethatha labesekuthi asilelana lesasuku ibetha isweni abantu ababili ubona kwensizwa bangenele labo bantu namanje basalwa efeni lezo insizwa zazilwa zibanga zisalwa namanje ubani ozoyimisa angeke isikhathi esishondayo sizihlawulela siyakholwa ibona-ke labo khokho esikhumba ngabo abantu kodwa bona bagabisa ngathi bathi bahlawulele ngathi asibe inhlawulo ngempela singalingisi laba bantu abagcina bethu bona babe ngayikholelwa ngani bona. Izwe namhlanje libolile umuntu omnyama liboniswe ukuthi thina zadlala igebenga bacindezeli bashiyela ukuthi okhokho bethu ofikile kodwa bona basikhandele sikiphile nyanga or zinyanga kaNhlolanja siphuma enyangeni kaJanuwari isipho sawo amaromani sizongena ko-Agustus singene ko-Julius singene kuzo zonke iy'khumbuzo njalo zokhokho babo kodwa thina bathi abethu okhokho bethu asithi bafile laba bantu bafana ochwepheshe ama-architect abafika ukuthi umuntu omnyama ukholela kumbheko eyisisekelo zabo oyise besipha kuyona. Namhlanje siyahlupheka izwe kuthiwa umuntu omnyama amanga uthile umuntu omnyama izwe liphethwe iy'mbonto ezimbili ey'ntathu nesiy'khethile zike lapho ePhalamende kuphelile. Ibona abantu abadimali ibona abanotho thina sinalutho wabona uzwakuthi kuthiwa izwe umuntu omnyama bese kuthiwa sonikeza sonikeza umhlaba wethu omkhulu kodwa asinikeza amathuluzi okulima umhlaba. Uzowenza umhlaba ungenazo izinto zokusebenza izwe kodwa lihleli umuntu omnyama hayi ngoba bethanda abazi nawo umqondo bajamele ukuthi babone ngcono sidle imali sifake isize bese beqhubha bafane ney'mbonda lezinto amakati babe uqale umkhulu ungaka kodwa abantu behluleke enyama benziwa yini badidisa abanikazi bezwe izwe kuthiwa kuwele umuntu omnyama wakweza kuthiwa kuhlangene uhulumeni wathi sesifuna ukubuyisela manje izwe kokhokho bethu abanifelayo wakweza lokho sekhonjani labezithi wakweza kuthiwa kubuyisela ukuthi umuntu omkhulu manje ukubuyisela izwe kokhokho bake babikelwa bona bafa bengafuni befuna hoya mfanye bebili lokudictive namhlanje somaqambu wathatha indawo yabizwa ngabo dective indawo semkhulu yabona nje abantu bamegulwa mangase ngikuze ukwazi ukuthi izegula kusukela ibhulu lebo hayibhulu nali efika mayaphesinto Lady Smith thatha unkosikazi kaSmith unikeza unkosikazi wakho indaba ziyabela ilady kaSmith unkosikazi kaSmith owayephathiswa enikeze uSmith umuntu omnyama oyisethi hayi uwindoda isini wayiqola ubhuluka uqola amabhuluka ngazi abantu abamnyama ukuthi omama bethu nodadewethu baligoma malini ngoba amangisi ayehlomulisa amakhosikazi awo ukuthi ngesikhathi kuliyo wakujwana phela ngoqhwasha athi amakhosikazi ngoba bafundiseni ngoba ngesikhathi ihlala yodwa ezikwata ngesikhathi ekwetota le ayangena amazulu noma nomnyama amajusi babula amakhosikazi azophela amabutho abesebefundiseni nathi bathi kulungile ngizofaka intambo isike zokulu ulwana umuntu omnyama amakhosikazi amangisi amabutho ayefaka intambo umdodadabo anika dukule liphethe uyezulu kwathi mase konke umuntu omnyama kathi hawu banisewula abakwazisi selibamba njengathi impini basebegolisa iduku ubabona lesisiwe ngoluduku ubona segoluku sathisa kwendoda ngoba wakhona amadoda wathona unile nasisekelele impini umuntu omnyama-ke mayigqoka wenzani yena ikupha khona ngabo ukufa
ngoba naku ukugqoka amabhuluku ushembe walulalise ngoba wathwalise amadoda wagqoka lesile abantu kwathiwa yini ompevuthi lowo onginaphakethe bengakwazi okhokho bethu kanjani ufika emcindezeni esegqokile ibhuluku bese beyanika kuthiwa bakhulu amabheshu ney'dwaba akazi sigqoka njani ufika phela sigqokile ipayiphi le yokusukona i-tracksuit uma esenza kaligqoke akatshela igqoka njani beselabiza unkosikazi athi awulibambe ibhuluku umise kanjeni akumise kanjeni agibele esihlabeni agqoke afunde ngenyawo zombili hayi ngikhuluma isibili ngesikhathi engibele ngena ngenyawo zombili amisa ubeka wephansi abezethu umfazi walutho isindoda phuma la amshaya wakhuluma divosi ukungena kwebhuluku wakhuluma idwaba okhokho baqoliswa ogawini lokuthiwa amajini namhlanje abizwa ngagama esingisi amajini intenhle inkuba ilodwa leyo angikhona kakhulu lapho la ngikhona isekutheni asifumule okhokho bethu malikhumbule izizukulwane abesibuze ezizukulweni zasemandulo alifunde mbona kithi bese ngidedela abantu uJobe 8:8 bese ngidedela abantu ngidedela abantu bakaNkulunkulu abathathu inhlansuthi abathathu jamangweni mayikhona nengokusazana khulume Jobe 8:8 khumula izizukulwane sheshisa mbo sheshisa abebuze esikoleni saphambili ufunisise koyise bazi ngoba thina sabayizona asazi lutho ngiyabona bayoqhubeka ekhaya awubuze izizukulwane ushema ngesibuze kokhokho basemandulo abangaphambi kokhokho bethu siyaye ukhuluma ngokhokho lowayizolo nowakutanga ngoba ingane yayizolo leyo asiyazi ukuthi ibhindiswa yini kanti ibhindiswa abangaphambili ngicela ukudedela la kubantu abalisuthi u3 mayikhona kodwa ayiphoqile nojamangweni u3 mawukhona kodwa nentaba yepheza inkosi yobabusisa bayokhuluma amen kufanele amashazi wayethu entana singothu esizokuhlala basi intambanga la ngifela ngolesibona ngikhichima ngizothandaza la inkonzela nathi ngicela masiqedisa ngicela inkosini yamanazareth ukuthi ingisize ngalengane yamathe wenza interview yokuba election egoli size kwazi egoli izolite bayithi ungena ngo2 bathi sihlekile interview izoba namhlanje ngo10 ngo10 masiphuma la isiyangifona ithi baba sengithole umsebenzi ngiyabonga inkosi izolizwe amen ngiyakhetha inkosi enkulu yasephumula amen khumalo umbala kakhulu umuzi wamashwala endaweni yale engiphathela ngaphansi kwenkosi yakhumalo amen ngilapha ngithunyelwe bangona amen bengamaziyo ngomajiya umbona nje ngabona kasifuna kalezi ngiyambona ngayo ayibona inkosi uqala ukuyiqala nje ngithi manje benza yena bamajiya uqine kakhulu ayibona uNyazi uqine kakhulu baba kuningi kakhulu ukukhulunyiwe ngawe hayi laba kwenze ukuthi amen laba kwenze ukuthi ayibona inkosi amen laba kwenze ukuthi uqine nje bani mwana ngikale phe kwendaba njoba ngisuka le kuthe ngoDisemba uNyazi Lwezulu lapha eNtandanani endaweni yasekhaya amen lokhu mina mbani wami ngoba wazala wembethwe ilento siluka abantu abaningi kodwa ngicela ukuthi wenze kanjani uhambe ekhaya lemphefumulo lapho ekubeke khona bonke abantu alibonge uNyazi kodwa ngaphambi kokuthi uye khona lapho ekutsheni uba waqoshwa lokho ngeke kunananza amen ngoba kukhulunywe nguye kodwa wayevele khona esikhathi kwenza lokho ngoba waqoshwa uzoqale ngihlale eqala la abantu abaqoshwa
ngithi mina Nkosi yamakhosi ngiyeli utilinda andibona uNyazi laba phela ke ngathi uyalinda December uma uJanuary sebenzi ke manje ngoba ngentabeni nje hamba uye khona sizodibana khona ngizobulisa kule mfiki ufike lapha uma ufika uthi ungahambi ulinde masihambe masiphele intamamo bese uyoqala lemphefumulo yabona Nkosi amen thina besandla saba u4 singamawene saphiwe ngesikhathi sodwa abafana abathathu nentombazane eyodwa sizala wethu mashimana yabona Nkosi uNyazi ke ilona loprofessor sokuzwe mama bethu ungabaza lo uNkulunkulu lawo sadidekile impela usethi ngonyameni uyena waqala ukusho lo ngo-2016 emgcizelela mina ngangikwazi kodwa uyena waqhuba phindwa sigcizelela silapha intanteni ayibona uNyazi amen iqala ngidlula lapha eManisburg entanteni izodlula icala le eprobatini kwathiwa ngidcizelela kwathi ilungise leyo nto leyo wachaza futhi uyilungise ngembuzi enkani wathi ngibona bonke abantu kufanele uvele uthathe imbuzi emhlophe wenze lokho wethubene wamchaza ngokuzala wembethe emthandelani ukuthi-ke ngazalwa uyile veli nje aphelele uthi-ke ngesilungu fukuthi manje uthi-ke lokho-ke la ekhaya wasechaza ukuthi umuntu onjalo wenze njani yena imbuzi yofanele ngiyilethe kuyena yena akabesike ekhuluma nemndeni yelengane ngoba thina bantu sazala kanjalo abantu abaningi babethola ngathi manje njengoba bethola ngathi-ke abazali kakhulu nenyanga zithathe ukundana le ngubo zethu esafika nazo emhlabeni ebese siyahlupheka sifana kanzima ngentatshabo yami-ke abazali bami babengazi ukuthi bayiqinga badibana nabo bamwethu ngoba abaphila kwaphila mina ngedwa phakathi kwamoya uyabona-ke kuyasetshenzwa mayiwela amen luthi uNyazi Lwezulu emalikhuluma bantwana benkosi luthi-ke angize lapho engifike khona nginikelele bonke laba bantu laba okuyibona abazalwa bembethwe ngoba leyo ntanta leyo yakubona ukuthi khona abazalwa bembethe ingubo yemfuyo ingubo yemfuyo yenkomo yembuzi nakho konke lokho ithi-ke kanye amakalishi-ke yoku uthi iy'moto zivela emakalishini lawa ekuthiwa amahashi yabona Nkosi wayesiyabala futhi bathi nalabo abazalwe bembethe ingcebo yemali wababala nje bonke nje wethu nalabo abazalwa bembethe ingubo yokwembetana yokuphilisa wayesethi-ke yibo bonke labantu kufanele ngibanikele konke lokho kuzoba ngobami ngoba wanginikeza amaploti mina ngikhula nje mina nginamaploti enginawo uNkulunkulu amen akhona nje kodwa ngithulekile nje imali ukuthi ngisebenze ayikho ngathi uma ngifika uNyazi Lwezulu ngibika sukela ukuthi ngolokhoza ngayo ngibikele ubaba uthola umntwana sakhiphile vele ngaphakathi onikelisa sanginikeza lengubo mthandazana zalangophilisa abantu manje usufunani ufuna ukuthi manje usheshe nengcebo kanti uzoyeka lo msebenzi wethu ngithuko samakhosana uyeke uthi lindela inkosi ezolandela uzocela kuyo nangempela lo uNkulunkulu mayehlele ehlalweni ngalesikhathi ehlele emenyenzelwa sesiyobakha igumbi sesiyobakha iGetsemane ngoba yimina engangakha iGetsemane inkosi enkulu uthiwa lamakhosana nomdalosi andibona uNyazi uyaphuma-ke ngaphakathi uNkulunkulu awu uyangibuka uyama lapha ngazisangokuthi ubaba kwedutheni uNkulunkulu usethi-ke kumina lindake konke ngizayilungisa nokuthitha khona kanti kuyohamba hambe kufike lesikhathi lesi asiyokhuluma ngaso kumina kanje ukuthi-ke angenze la uyangichazela noma yimoya ngokuthi ngoba engichaza nje mase sengilele lapha ngilindile lapha ekuteni kokuphakama
laphana emzini wakho ungcwele sengiyakhupha ngikhupha nabafowethu lapha abathathu bathi phuthuma uze laphana ekhaya lemphefumulo uthengisa amashiyane uyasibona lapha esikhona simile lapha nangu umshumayeli wethu esinayo lapha ngolinsizwa zomhlophe uthi umlubalo bathi wajiya ngithi mina awamazi uthi umzalo wakhe ngeke sitshele kodwa sitshela abantu usinikelele ngoba angeke bamenze lutho umuntu ozalela nje sebeka bamzama angazalo okhuleka bayibona ayibonga indawo lwezulu bangcwele ngizela phake ngalokho ukuthi-ke bantwana benkosi enkulu yasivulile unani kukhona futhi nangizihlele ukuthi uNkulunkulu bathi-ke labafowethu sangibeka labafowethu ababili ngokudadewethu ngiyimele ukuyidlalela lapha egomeni engumantotho bathi uThembe wathi mhla ehlukana nentangakazi wayesibeke ihuze wahlukana nentangakazi maqedwe wathatha sonke bazosibekana wayiqeda indaba sekuzo wathi mhla uyabona indaba esibeke khona inkatho na uthi yebo uthi uzivimbani uthi washithi izivimbani wakuthinta konke wathatha nentangakazi wayisa eKenani manje hlakaniphake usizi utshele nalabo abanye laba abasethempelini lokulola ubatshela ukuthi abenze la ungaholi bandla elihluphekayo ngoba uzokubopha uNkulunkulu awuphela ukusebenzisa ngiyacela kubaba uNyazi asuse uvalo nginovalo ngiyesaba ngiyaqhaqhazela ngoba lezi ndaba ezizoyikhuluma azingangani kodwa manje ngiyaphoqeleleka ukuthi angizoyikhuluma abangcwele benkosi ubaba ekuseni ushumayela ukhulume isimanga wathi abantu abadala babenza izinto bezembese ngey'khumba bey'mbese ngesidwaba ngikulowo layini bantwana abasha bayingcwele uthe enyakeni ophelile sathola ucingo singalwazi uvela kubani wayihamba ecela iy'namba zasemndenini wami lo muntu wawakhumalo la eThekwini umuntu kanje ngangambona ngisakhula seyintombazanyana kodwa bengasamanzi washonapha uthi-ke lo baba efika laphana ethola inamba yomunye oyedwa womndeni akasibize sihlangane siwumndeni sonke ezokhuluma indaba ayithunyiwe abakwamkhwanazi abadala sebalala othini lomhlaba asimemezeleke lo mfana lona sibizi mina ngeke ngizange ngikhona ngaya kulo mfana ngathi umfana usijwayela kahle lo msebenzi iy'nyanga zakhe nabathakathi bakhe wazi wosidayisa namhlanje siyodayisa kodwa-ke ngiyakhona ngoba mina nginoshevu uNkulunkulu akekho umuntu ongangithola sabe mfana wami siye khona zatsheleke ningingane ngathi asabe mfana mdala ngathi asabe mdala siye khona ngeke asenze lutho usibani bani ney'nyanga zakhe nabathakathi bakhe nabasibizela bona mina nginoshevu ophilayo sahamba nomfana wami wafika labafana bayi-2 bephelezelana basuke eThekwini bazoxoxa indaba enkulu angayizo ngamakhosikazi ngani zomkhwanazi uthoba basithi ubani umamcamba womkhwanazi ezengawaphunyela usodini womkhwanazi osomkhwanazi emaphelele wafika nomfana wakhumalo wakhuluma imali ngezokushobana yonke into ekhona ngingazokusinta ikhanda kwakusuka yonke le nkulumo angangiyihlelile ngizoyibuka noma ngizoyiqathela kuyena uthi ngelo mfana wakhumalo kolunye usuku size kuya kathathu le ndaba kuyongapha sesisuka sebemsabisile laba bamthumana uthi bafika ogogo bakhe bathi kuye kunamadoda womkhwanazi athazocela wena kithi manje ucabisa ubanike wena futhi ukuthuma lapha emndenini uthi ngalo mfana kuya ogogo bakhe bangobani bona uthi logogo akabazishoyo kodwa babomkhwanazi bangamakhesi uthi-ke bathi-ke hambe bakuthuma ekhaya emndenini wabo uthi-ke besethene kulungele bavele kulungele amadoda angamakhesi alapha kuyena uthatha umfana kakhumalo size kuwena sicela uhambe uye lapha emndenini wethu uthi-ke ngibuza emndenini umuntu uthi ulapha ematuba ezweni lakwampunyoni endaweni okuthiwa khona kusegunjaneni uthi bese ngiyayazi nale ndawo yasegunjaneni indawo yasegunjaneni ngiyayazi uthi-ke uthuma bobani uthi hamba emndenini othile ubiza igama lomuzi omkhulu walapha ngigana khona lo mfana lomuzi akawazi ethi hamba ubuza lo muntu uzowuthola uma ufika kulowa mndeni babize bahlanganise bonke usiyabatshela ukuthi ngicela ukuthi behlangane bonke behambe bawuhlelela intethelelo kushele saqabana lokhu sahamba kumele kade siye lapho kuwakhona thina sabulala umfowethu esibayeni sisele wayesigona isifula sonke sahlangana ngaye sonke
bonke uthi ngcono simbambe esibayeni sala phansi kusho lamakhehla bangcwele wenkosi somsheba sisuvalo ukukhuluma le ndaba iyona bangcwele ngithela uthi ke lo mfana sizombamba masisi lapha esibayeni mawuba bengeke simbambe simfake lapha epalini lephukayo esibayeni laba zimva ngempela babenze nje bambuyiko bambamba lo mfana bamfaka lapha epalini bamcindezela bonke nowakwaphi impela azalwa nami lamani ngoba wena lesithupi yasishaya makusela sitholile namhlanje babakela uthi ke lo mfana wakhumalo base bembamba nokuthi bembulala uthi ke kusho lamakhehla uthi hamba kuye lapha emndenini batshele behlangane bonke bahambe beyilungise lento umuzi lapha emndenini uphuma imbuzi nembuzi lezi imbuzi bayibambe beyihlanganise beyinqobo kodwa bengazidli bekhipha inyongo bonke bahambe beyogeza ngazi ngisho umntwana oganile abuye ezogeza kodwa kugezwa thina njengoba bexabana ngekulwandeni bangazwani akuzona izimpi zabo akukho lapho bonke khona bebexabana nje kuqamele thina ngapho sivukela kubo nje thina sigeze siyogeza uma beqeda ngalezo mbuzi sebegezile ngeenyongo bangazidli bangayishisa ababethanda noma beyilahle thina wabo sesigezile uma beqeda lapho bebehlanganyela bonke kulomndeni bethenga inkomo enkulu noma beyinkabi noma beyinkunzi kungabikho ngisho omncane umntwana ongafaki imali kulomndeni bese kuyibekheli khulekuthini ubiza leli gama lomfana lelalayelwa lona bese kuyothathela inkomo umndeni uhlangane wonke udle le nkomo wonke kuyobe mhla thina sithethelelelane lapho sikhona khona kodwa mhla kuphela lezi zimpi ezikulwandeni ubatshele ukuthi lezi zimpi akusize zabo ezethu bangcwele benkosi ngobane kulwamndeni kangiyazi ayisukumi phansi bantwana basezulwini ngishawa uvalo bangiyicabanga ngisho ingane encane ivuka ubulwane ifuna ukubulaleke ngisho nami onkomo ngimkhokheli ngifisa ukubulala umuntu ongithintayo ulwamndeni kodwa ngazi kwenze njani kodwa manje inhliziyo yami ngiyavuka ukuthi osiyami kodwa lo muntu okhomala wafika eyikhuluma njani baqale benkosi manje fika labantu beyokwesibili umndeni siphinde siwuhlanganise akhuluma lo mntwana aze athi mina ngisiloni Nazareth ngizokade akusisa futhi siyona ngilutho ngimuntu nje phaqoze lendaba ngazisuka ngayo sodansa lemndeni athi phansi kunabo umndeni kuze kwakhona ushebu uNyazi Lwezulu okhuzile ukuthi omkhulu lona hamba batshale beshayeke benze lento masinyane isikhathi sesiphelile umhlaba uyagoqwa uthi uhlala namakhethi kamkhwanazi athi kangifisi behambe kusenjeni ngoba ngeke baze bangibone ezambonisa uNkulunkulu kuthoma mfana khumalo yobatshela uthi ke oze waphakama lapha ushaya uNyazi Lwezulu waphakama ushaya phambi izandla zombili wathi ngicela ushwele wathi ngicela ushwele omkhulu ngoba kulwamndeni khona ngishabama abantwana uthi lo mntwana kwayikhuluma lento sahlanganisa umndeni seyixoxa abayini bami abakhona wamndeni sowashona khona abancane base beyiphika le nkulumo lo mfana ngathi msaniphika wabuthoza kamkhwanazi ngikhona ngagana ngimncane la ekhaya waphindela amakhosikazi umamncane wami umamezala omncane wayikhuluma le ndaba phambi kwami ngiyayazi ukuthi kwakufanele kube khona umuntu obulawa agcine ebulewe ngempela kwathi masikhipha imbuzi thina siwumndeni waphika lo mama wathi kodwa nini eshokini kathi kodwa wena nomndeni kufanele nikhiphe lezi imbuzi ngoba kathi ninaqala ngiyambuza ke manje sinaqala kanjani uthi ababulala umuntu abasungubulala lo muntu wabulawa ngabalapha emndenini wabo ibona ngabe bakhuluma lezi ndaba ngabe bakhipha lezi imbuzi ehlawu ngithi kamele kulungile sidedele sikhiphe nathi ngoba sesibalini awuzange kwenzeke manje nofaqabana umndeni wabhidizela lekhuluma ngenzela namhla kubona umfana wakho umhlanganisa umndeni phasasana amakhaya amathathu sibuba lekhuluma ingabumbeki kuze bafika lapha khona kufanele ukuthi ngithi basambeni siyekhaya lemphefumulo ngoba umndeni awuvumi ukuhlangana umndeni ayivumi lento nani neyiphika nani niyangiphikisa sambeni siyekhaya lemphefumulo siyonikela lekhuluma bazoyiqondisa abanikazi babo njengoba bekhuluma nje basekhaya lemphefumulo behleli khona angaze ngiyeka ngikwazi kodwa ngiyaluza udaba uduma kakhulu ekhaya lemphefumulo amen abasambene sisiyakhona bayabuza-ke laba umkhokheli-ke wenze njani ngithi naye kufishane kabi ngazi ngamfonela umshumelo la ekhaya mhlawumbe uzokhuluma samfonela sinomfana wami silabi sihamba kanjani sitshela ukuthi siza nomndeni kaze ngabika kumshumelo ekhaya wathi baba siza nomndeni wonke wangibuza umshumelo ekhaya wathi niphendukile ngathi cha baba umndeni awuphendukile mhlawumbe umuntu aphendulile uphela umkhokheli nabanye komama wathi-ke laba bantu laba bazozana babangaphephekeli begqoke kahle lekhaya gqoka kahle bangagqoki inkimba bangagqoki ikhimba babagqoke nje amabhulu babagqoka amabhantshabo
baba ngithi vumbi imali ukuzathi imali angavumi ngithi ngiyayibeka imali ngosihlakazekile ngithi ngiyayibeka imali ngosihlakazekile lapho ngithi kodwa mina ngisoye ekhaya lomphefumulo ngoba khona igama lonyaka lapho nathi khona uNyazi khona nabambu labo bantu sibabhekeleni amagwala bangcwele benkosi nesifiso ukuvela nomndeni ngilethwe lezo ndaba kulo muzi ngizocela ukuthi lapho bekhona benze kuthambile izinto ezomndeni wabo zabantwana babo labo mkhulu sithambe siyenze lento ngoba ngikona noma sengizinikela kubona ngathi lezi imbuzi ngizoyikhipha zonke lezi ezifunakala nasekhaya nomphefumulo khona ngizoyikhipha ngizoyikhipha mina zonke ngoba lo ndaba ngiyalwazi futhi yimi letho ngilazi niyaphika niphikele lwazi ngizosinikela ngizokhipha zonke lezi imbuzi ezofunakala ekhaya nomphefumulo zonke labo mkhulu bangcwele benkosi kwenze lutho wahlaza umndeni wasamthela ubambana ngezandla kuphela sibanga lolu daba lokuthela ngizocela nami uNyazi lothi angilekelele aqoqa nomndeni lona athumele amakhehla kahle ayokhuluma nemndeni yabo sigcina siyenzile lento baba ngcwele nginovalo kuyahanjwa emhlabeni mangahamba ngishiya ingane zami lona xwayi zosale zilonawuba umazwana waseshowe esigodini sasemali siphethe inkosi yawaphuma semlola ngicela ukuthi ushembe mawukhala uzobaleka ushembe kuwena elemphisini ngoba ngikhona nje ngikhona ngasho ukuthi nangizokhuluma lezi ndaba ngoba ngizokhuluma indaba ungakhali ebusuku sikwinkosi ya-12 ithama kuhlatshela esihlabele nasembonsayini umndeni wakwanzuzo ngiyethela ngiyacela ukuthi konke ngikukhulumayo umyeni wami ngangiganile ngumakoti kunabafana abancane abababela ko-25 years abekho bonke labafana zonke izindlu wabathatha ebusuku shuthi ade ehlala lo uyena wayemdala kulabafana ehlala ekhaya wakulomuzi wakulobaba kwakuthiwa uyathakatha wayihlala la eThekwini kuthe kusuka aqoqela abafana abancane ade ehleli nabo ephuza nabo wayesehamba nabo sebahlomisa ikhali sekuwa kwabulawa lomkhulu wakulela khaya ukuthi babanjwa yini kulela khaya kodwa labo bafana bekho bonke sekungifikele kukho konke bengizokhuluma kwavele kwahlala lento kanti ufike umfana ebusuku walunguza eminyango lapho elolele khona uJameli wathi hawu kanti la ukhona enhlizweni yami ngithatha ukuthi mina hayi mhlawumbe umfana wakithi ngoba besinikelela izise zaphuphumayo ngasemothani mhlawumbe ingane kamawani mina ngumadlamu kaNkane kwaNzuza ongazi nomazwani ngiyacela ukuthi konke lokhu esengufikelela kade ndontshwe ibona bangilethela ngasinda kulonyaka lowana odlule lodlule nje kade kuseJudiya lwafika uNyazi ekhaya ebusuku leli lwazongulingalo ngishaya estroke ngifile abantu abangibona esibhedlela eshowe bafe baxoxa emakhaya bathi mesindile soba sinkulu uNkulunkulu kanti ushembe bezele khona izolanda lezili umkhandlu wasezulwini lesemphakamisizwe bakwethu abantu bayakudodlizi labo okhuluma njengamanje masindana kazaca eRichmond ngiphakama nokubonga ukuthi ngikwazile ukuzofika ekhaya lemphefumulo nami ngithunywe ngithole nemndeni yakazaca lapho ngishadele khona uthe leso lokugcina kuDisemba kade sawungenisa umdede ebuhleni kwase kuba nesibonakaliso sasekhaya semndeni yasekhaya abantu abangasekho ufika ubhuti lamana nomphanyana wami omdala uyangibiza umaphansi kwendlu yami ukuthi makodoza la ngiyavela ngithi ngiyamlandela ukuthi phatha uplastic ngawuthatha uplastic ngabona ngiphethe uplastic bin ngimlandela yena wathatha isifede sahamba saye wadabeza ewadini yasekhaya iliba ngaliwe ehambele inhlabathi ngaliwe iliba inhlabathi efake uplastic ngokuphethe uyangitshela ukuthi makwethu uthi thatha le nhlabathi uyohlambulula ekhaya lemphefumulo ngoba ingcolisiwe ngathi mina bhuti ngangibazi ngathi kodwa ngazi ngiyibona inhlabathi mina rashele ngumuntu ophethe inhlabathi yamathuna wathi hambise uyoyihlambulula wayesejoza la sasuka la engadini emalibeni sahamba sawungena endlini esangena kuyona kwakumnyama kuhlile behlezi khona bevalelekile bebaningi bekhuluma ngingababona abanye ngiyabazi abanye angibazi ngabona yena ubhuti ngase ngibona umama ehlezi phansi naye wangibiza wangijabulela wathi awumakoti wathi mina ngilala sengihlezi khona wathi sengilinde umkhonyane wakho ukuthi anginikeze isidwaba embiza ngegama ngathi mina isidwaba lesi engakuthengela sona ngamhla uhamba usibonanga yini wayesehleka yena wathi hayi ngisho lesi sengisigqokile wasihamba kuyena emzileni ngathi yebo
wathi cha tshela umakati ukuthi isidwaba akanginikeze ngembuzi ngithi mangingeniyele phakathi kwalo muzi wasekhaya lemphefumulo namhlanje ngicela ukuthi ushembe awukhiphe umndeni wakazaca la uvaleleke khona ngoba ngabona behlezi kumnyameni bevalelekile bebaningi bethi nenhlabathi yabo ngizosiwa bacethi ngizoyihlambulula la ekhaya manje akunalwazi ukuthi inhlabathi ihlanjululwa kanjani noma ngizokwenza imilo ngizocetha ubabangilele ukuthi ngizoyihlambulula kanjani le nhlabathi abangithume yona la ekhaya ngicela ukuthi ushembe abakhumbula akhumbule nemndeni yasekhaya umakangcobo nyakithi lasindani niyakazaca lengithumile ngibeke intendeni lashembushemba ayikhumbule imisebenzi eminingi siyazi ukuthi baningi abantu abafisa ukukhuluma uma-ke ungalitholanga ithuba manje lokukhuluma uyophinde uthole nawe ngomuso uzokhuluma uzohlambulukela imindeni yakini ngoba ngeke siphelele sonke phela thina ekufanele sicele nekufanele sinxuse nekufanele siqonde akusho ukuthi sizokholelwa ey'bonakalisweni nasemaphusheni kodwa thina esingaphiwanga inhlanhla ukuthi uNkulunkulu akhulume ngemindeni yethu asingakukhaleli lokho kuphela sicele thina uphiwe indlebe ehlakaniphile ezwayo amen uqonde ukuthi uma uwumuntu ombishoyo umuntu walelizwe lokho okwehlele udadewenu noma umfowenu omze ekhuluma la nakuwe khona ngoba nawe umuntu walelizwe imikhuba eyenziwa lapha kuloya muzi walengana athi khuluma nakini yayikhona funa wena ikhambi lokuthi lizolahla kanjani noma uzoshathazelwa kanjani namacala edalwa wokhokho bethu wena kufanele kufune lokho ukubuze uNkulunkulu ungalindi ukuthi uzozutshelwe abanye abantu uyahlala umuntu athi mina ngifuna uqale ngitshele ukuthi ngize ekhaya lemphefumulo akukho lokho ngeke kwenzeke futhi ukuthanda kaNkulunkulu ukuthi avuse imindeni izokhuluma kithi ngaphandle kwemikhuba edalwa uLucifer le yokuthi asusuma jiya abhongabhonga majiya bese likhoma bakini fanele siyixwaye kakhulu lezo zinto bakhonza abantu basezulwini futhi ushembe uNyazi Lwezulu usekhulume kakhulu lapha ekhaya lemphefumulo uthi ushembe imindeni yethu mayiza kithi iyofika ngey'bonakalisi nangamaphupho kulivile ukuthi umuntu asukuma akhulume phakathi komzimba womuntu ngoba namadimoni ayakwazi ukuzenza abazali bethu abhonga likhulume idimoni ngolunye usuku sikhuluma lapha ekhaya lemphefumulo kwakwenzeka lokho sathetha sathi namanye ngabantu bathi uNkulunkulu ufika phakathi kwethu ngebonakalise nangamaphupho naseniza ngale ndlela ngoba nemoya yababi iqhamuka ngale ndlela bathi cha kuyiqiniso lokho bathi kuyiqiniso lokho phela thina sidlulile ethuneni sibolile siyanga ndawo sila ezweni sesize saphenduka iy'lwane namadimoni ngoba sesenza izinto ezimbi sabulala sesifana ney'lwane yathi le ndondo yabona abanye abantu bake benza into embi ekufeni ewubulwane bathatha inhliziyo yobulwane enza into embi agcine seguqukile esefana nesilwane lento ibuhlungu lesizwayo eqeda ukukhulunywa nekade ukhulunywa ekuseni kodwa sonke isiphethe kuphela ukuthi asiyiboni mhlawumbe futhi asizwa siyibona ngemiphumela ehlela kithi kodwa-ke uNkulunkulu uthi asicela ukuhlakanipha ucela indlebe yasezulwini ulanisise kahle lokhu okukhulunywayo ukuthathe nawe ukwenze kube okwakini uNkulunkulu uzele lokho ukhonela lokho ushembe phakathi kwethu mase sizwile bese sithuma yena ngoba yena ukwazi konke uyena futhi okwazi ukuguqula uNyazi Lwezulu likwazi ukudala into kade ingekho ayidali bese ngathi yade yabakhona mayibonge Nkosi uNyazi Lwezulu ukwazi ukuqeda into okade ikhona ibonwa abantu ayiqede ngathi akazi bekhona ushembe uNyazi Lwezulu mayikwazi ukukhipha umuntu esiswini sempethu angahlulwa yini ukuguqula ukhokho wakho oyomthakathi kanye kuba mthakathi umoya wakhe ibuhlungu lento esiyizwayo angiphendula umama lo kade ekhuluma kwaMkhwanazi kodwa ngiphendula mina nawe
ngicela uNkulunkulu ukuthi angiphe uqonda ukuthi le nkulumo ekhulunywa yilo mama siqaphele mawubhekisisa kahle le nkulumo ayikhulumayo uma kuthiwa izindlu ngezindlu ayikhiphi imbuzi bese ziyinquma noma ngabe ziyayilahla lezo imbuzi noma ngabe ziyayigqiba uyayibona inkulumo engaphelele uNkulunkulu akavumanga ukuthi kube khona impahla edishwayo isakazeke uhlathi uchithe igazi uchithe imoya madimoni ekhaya ingakho nalapha ekhaya lemphefumulo ushembe athi mase nizoyilanda imindeni sengiyise ekhaya fanele ngigcine isiko ukuthi siyavuma okwenziwa uNkulunkulu ekhaya lemphefumulo siyavuma ukuthi uba namlili imindeni yethu wabageza bathakathi nalabo abahamba bengathakathi abayenyundela kuthiwa babethakatha uyazi ukuthi ushembe umuntu kumele nathi uyathakatha nimsukela ngoba nimnyanya manje wafa umuntu angangeni ezweni lomndeni ngoba senimngcolisile lowo muntu usezoba ingozi umoya wakhe ukuya usezolwa ngokuthi mina nganyundela ngabizwa ngomthakathi uthi uyakhuluma ulimi lakhe asibuze useyodala abantu abaningi abanyundelwayo umndeni bese uyabondeka uqombeke umuntu oyedwa baningi abantu abafaka njalo kube umona nje usuka esiwuzalo sakhelele ngokuthi ukhuthele nje uyadlala emasimini awulima ukudla kulimayo uyaphekuzela mina ngiyivila ngihlala phansi ngizenzele imikhuba yami bese ngilinde ukuthi ukudla engitshalele kuzomila kumele lokhula kungabi bese sithi usibanibani wenza ngomuthi yini ezakhe iy'tshalo zakhiphuzela athola umunye oyivile ofana nami wakithi kade ngambona usibanibani uthwele afu umuntu kanti umuntu ubengathwele ubekhuthele umuntu afu umuntu maka wafuna ushembakayo ezweni lomndeni lithi umndeni uyanuka wena usoliwe wathi uyathakatha nabantu abanjalo bayingozi uyabona umuntu mayenyundela ethuka ngento angayenzile unolaka olukhulu baningi abantu enhlabathini abanolaka olunzima onjalo ngoba kasangenanga umndenini ingakho-ke la ekhaya lemphefumulo yathi ushembele masenimalanda abantu ekhaya maseniyobangenisa fanele ibe nempahla yembuzi okucelela intethelelo laba ababenomona banyundela abanye ukuthi laba abahamba bengcolisiwe kodwa babethakatha namhlanje siyabasula leyo nhlaba ukuze bangene emndenini mayibona inkosi ngoba bakwazi ukungena emndenini mabangakwazi ukungena emndenini sebeyagadla emndenini bayabulala nawe nje uwena nje unolaka olukhulu kabi uma usukela ngento ongayenzile kodwa lo otshelwa ngento ayaziyo uba nolakana lolulu lapho uyaqoda bambambili ahlisa kodwa lo osulelayo angabulala umuntu athi uyakhuza athi ngithethe udlala ngami lo uma kuwumuntu ophethe induku ayiphosi umtshela ukuthi uyamsukela ngento angayazi nasekufeni-ke njalo ushembe kodwa uthi angivumi ukuthi ngichithe igazi eliningi ngaphandle komuzi ngoba sengizokondla amadimoni awuvanza manje le ndaba ekhulunywayo uthi umama masiyilalele abazange bavuma ukuhlangana yini edala bangavuma ukuhlangana egcineni umama useveza ikhambi ukuthi asiyekhaya lemphefumulo usethe ngiveza ikhambi lokuthi kuye ekhaya lemphefumulo ngoba ushembe akazuvuma ukuthi akuhlatshwe iy'mbuzi eziyinqwaba uma ethi izindlu ngezindlu maziwu-100 bazodinga iy'mbuzi eziwu-100 ezonqunya nokufuneka inyongo bese ziyalahlwa kwangangehlela mina lokho ngisengumfanyana ngangithethe icala kagogo wami uNdlela ngokungazi nangangibuza kubo ababengaphambili ababengiphethe bathi hhayi imbuzi yangaphandle komuzi niyayinquma nje ithathe umswane lenyongo bese niyayigqiba sakwenza lokho ngosuku esasenze ngalo azigulanga iy'ngane kubona iy'lwane ibona abantu bengena ngamawindi ekhaya ngaze waphoqa ibonile inkosi ukuthi nginenkosi zami iyabuza inkosi ukuthi nginenkosi zami ngithi baba kade ngenze umsebenzi wakho kwami kodwa manje okwangenokho kwakoba ubaba owafela emfuleni owavela kwaqala kwagula mina ikhanda lami ngalizwa ngixukuzele ngathi lingenwa amanzi bayazi abantu ababeguga uma ungenwa amanzi angena kuhila angena emakhaya nathi uzuchopho ngathi yanyakaza nakumina kwakunjalo uma ngibuze ey'ndebeni nawo ongqongeke sasihamba nabo ngoyitimela
ngaleso sikhathi lo baba ababesikhalima lapho etimini nabo baba umva umqondo ngangiphathwa ikhanda bese ngibuza kwezinye ingwevu zithi hayi mfana nabantu abadala mfana uyofanele ukuthi ubabhenisa ufanele ukuthi uyohla ujika kancane ushembe wathi lento iyahamba uyobhodlisa ubuye uzohlambuluka kanti batshela umuntu onenkani ngoba sekuzwile ushembe ukuthi nawuphatha umuntu ngesandla sakhe ongamakhomo ngathi mina ngama wenza ngicangele ngizombuza ushembe ngatshela abantwana ake sithanda umthandazo wona sibuze uNkulunkulu ukuthi elabani licala ngithola ngase esikhaleni ngase ngiphathwa ikhanda engapheli eliqhubuzelayo la nathi ukubona siyabuza la ukubona la nathi yavela indaba abantwana babona isalukwazi ngoba sitshela umkhwenyana ukuthi akulona siyamuzwa siyasimona masebemluleka la mama wenze kahle abenenkani angakwenzi lokho bezongcolisa umndeni ubaba wakho phakathi nendawo kuyena uyise ubaba wakho phakathi nendawo owashawa izinsizwa zamshaza umshiya emfuleni wafela khona emfuleni uthi ke lo baba mayese esesemfuleni wahamba baba wakhe wayesevuka wangena kuyena lobe engumNazareth wayesengena kuyena uyena lo ufuna ukhishwe emanzini lobe phethwe ikhanda uhleli naye emanzini ngoba wafela khona wathi dwebini base ngisukuma nganyakaza ngawolithetha lelo cala inkosi yayise ethempelini kwangakhiwa lo muzi khali lemphefumulo wayese egilisini ba ukhona umfundisi ngizomkhumbula ekhambeni ngithatha ngakho mangifike enkosini uthi ngone nkosazana ngiyalibika udaba baba khona ubaba umuntu waphe emanzini angwazi umfula ngoba izinto zakudala usebenzisa inkosi uthi ngone nkosazana ngoba iphuzisa lapha emfuleni ubani ngithi baba ngiyibophele khona nje umfundisi wasithi inkosi ikusisi ushaya uzolanda ngahamba ngayekhaya mangifike ekhaya ngahlala isonto endodwa wathi kulala nathi ngiphuma emsebenzini mase kuqedwa nje sengibusise ekhaya kulala nathi ngathi ukubusisa phela kuthatha isikhathi esincane ngeze umntwana esethi baba ngesikhathi ukubusisa ngibona inkosi uthi ngone nkosi ngithengele le moto engiyisayile inhlane yayinkulu yokuqala njengokuthi ngone nkosi zamanje ngokhumbula manje uthi ngibona inkosi uthi ngone nkosi azana limi lapha ngaphandle lihamba ngemoto engithaya inhlane kwathi umqalo wendlela ilanga nyanga izulu uthi ngone nyanga izulu uthi base befika bemala base bethopa obaba balapha ekhaya thina sabaka manje yakandlela uthi labathoma uthi base umuthi ngone nkosi azana lapho imali ibambe lo baba ongathi ukhulele uthi ngathi wangathi ukhulele lo baba ephethe ubhobo neplasiki uthi wafuna umhlalisa etshela wase amakhosi wonke ayese engena kunkeyosi uthi ngonkosazana aphelela kuyena ngelo inyanga yezulu ngelo ilanga ngelo umqalo wendlela wase kusala uthi ngonkosazana selima lasithi bondlela sesimlandile umbana simlande ngomfula afela kodwa wangabiyeni izini simlande eculo emfuleni eculo imbuzi mina kwathi ngibophele umshundula ngazo athi ngibophele emfuleni eculo engazi ushiso yini wathi ngibophele eduze kwesihlahla esimfula ukuze inqambulo esiphuza amanzi uthi ngonkosazana kuhlingane encane ithi uthi ngonkosazana simlandile bondlela umfana wenu wafela emanzini kodwa akasahambi usihamba nenqwaba abantu abafela emanzini kodwa sibakhiphe eculo sibalandile ngomfula sabakhiphe eculo uthi ke tshelana abantwana bakhiphe imbuzi bazokhipha amanzi okugcwele amanzi eswini usethi umntwana ngimbonile ubekhulele lo baba uthi omhlalisa ngithi ungakhomba uyaphuma umntwana ukhombisa ukuthi ubehleli la ngihamba nami ngotshela abangiphethe yafikwa zothetha icala lahlatshwa ukhishwa amanzi uNkulunkulu siyakhuluma siyakhipha baba amanzi namhlanje siyakhipha sayithatha imbuzi sithatha sayiqhima khona la ngiyakhona uthi ngone nkosi selilungisa leyo sayithatha sayiqhima imbuzi wangena laphela ikhanda kumina semthani kodwa ingane zangaphela ingane ukugula hamba ngoba uthi ngophosa amakhosi kade ngikhipha ubaba amanzi ngokushiya usethi uthi ngone nkosazana impahla limkhiphe ngayo yenze njani uthi baba siqhibele uthi ayiqhitshwa impahla imbuzi uthi ngone nkosazana uthi ayiqhitshwe imbuzi
mangadliwanga abantu iyashiswa mntanami usilayo lona lokhuluma noNkulunkulu ukuthi belenzani emhlabeni uthi ungayigqini isilwane esiqhutshwayo uthi ke into efanele yenze manje fanele ukuthi ukhiphe umnikelo uthi ucela ushembe ukuthi akayikhiphe lembuzi ehlabathini ingane zakhe ayiboniwa ayigqitshwa imbuzi akuphelanga insuku zingaki ushembe useJudiya maseJudiya ufika umudadewethu uzobika ukuthi malume bethi imbuzi ezimbili yonke umalume yabo enisifile uthi ngokuzana ikuphi manje uthi baba zishiye emotweni usethi utshela nobani vele ze mawuphuma eJudiya mawuphuma nje ujika ngesandla sokukhosa khona umuzo ozohamba uzowubona mhlawumbe ayabona abantu ezijimu ujika uthi khona umuzo kunabantu abaphuza utshwala kubaneze ukubanikeza yini uthi abadlela ukudla ningayiqili ufisa mina uNkulunkulu ayiqili nalapha ke ekhaya lemphefumulo ufuka sifundisa uNyazi ukuthi inkomo engisengeza ngayo kelwa ngayo abantu ngaphandle komuzi iyashiswa usilayo lona uxoxa noNkulunkulu ngesikhathi niyayishisa nithathe umlotha wayo uqhiye hayi yona amen uthi uNyazi ngifuna impahla eningi ebulawana ngaphandle komuzi noNhlamadimulu khona bashiye imbuzi ngaphandle emotweni ngaze ibulawa yila abantu abagcwele ngaphandle abantu abakhala ukuthi azikho ingane zaphela kugcwele inqwaba yabantu ngabantu inkunzi zabantu ekuthiwa igcwele lapha indimbane ezizinkinqane lindi kanzazo ezongenisa ngaphakathi abantu abangeni lapha ngaphandle kwegazi lawo abangenise ngaphakathi imbuzi lapha ke ngiyakhona ngiyalapha ekutheni ke umama kosame ngathi labo zobathola ababili abathathu hlanganisani mina kube yinini endizana ningabalili lapho ngoba mhlawumbe babukhulu nje bavinjwa yilabo abantu abakudala ngoba ukhuluma ngezingane nezabulali ukhuluma ngabantu ababulala umfowabo abantu bayizolo lapho ukhondolo baningi abantu ababulala nebezalana hleze ngithinta inyoko ngithinte ibonkolo nase nithinta ingane zayizolo ingakho manje senhlizwe zalabanye zingasavumi kodwa njengoba senize ekhaya lemphefumulo ushemba akazokhuluma indaba lezi ingane ezibulele umfowabo uzokhuluma ngempande okuyiyona eyinyela lokuthi ugcine sekubulalwana ushemba uzolanda labo oqala abaphambi kwendleleni bangena ehlazweni babulalana bodwa bezalana ukwehle njalo kuze kufike kulabo okhuluma ngabo mama thatholani impahla yokuzonikelela bonke abantu abahamba bebulelele kusukela emandulo emndenini walapho ugane khona mama mayibonke Nkosi ubuzeke balizwe ukuthi izwi lakho mama ungakhohlwa phela ukubika ekhaya kimi ukuthi abasuku ngobhuti wakho noma omncane noma beze ekhaya ngoba nababini phela bangaba nomona abantu asimenze athi uyakhuluma linobizwe zokuba yena ngokusekulise ukukhuluma ngabo ngomuzwa wokwakhe akakhuluma ngathi esephambi kwaNkulunkulu isikhwele into ekhona emfeni abantu mabangahleli noNkulunkulu konke ukufumana nayo ikhona abantu mabangahleli noNkulunkulu abantu abalungile nabathethelana abahleli noNkulunkulu uNyazi Lwezulu abakazi ukuhlala noNyazi Lwezulu abantu bengcolile bebona ngeziqhu zamehlo besongelana benamafindo beney'nsongo benamagqulu namazolo ithine kufanele sibayekise lezo zinto bageze bese behlale noNyazi bese besithela ngomoya wokulunga mayibonke Nkosi nokuthethelelana nawe ke mawungagijima ukabadulu ukhulume uyigeqe zamagula ezakwenu hamba nakini ucele la ugane khona ngitshela lo mama ngitshela mina nawe mama uganile nawe mkhokhelo uganile lokho okuzwayo ekhaya lemphefumulo okuzwa ukuthi kuyangena egazi hamba uthule nakini ngoba bazoba nomona abangini bathulumusa lapha kokwakhe asimane sibele ingane zakhe abazizukulu bethu ugeza umuzo wabasemzini la ugane khona kodwa ingane zakho zenzile eceleni uzobaba la ekhaya kwenzeka kanjani ngoba la ekhaya sethethiwe amacala kanti sekusuka abakini bazongena ey'nganeni le nto ayidingi ube yakho wedwa idinga le nto uyibabelise iqwale yonke indawo zonke iy'hlobo zegazi lakho uyitshele
ngoba akekho usho njalo uthi uNyazi lesi akekho umuntu ethuneni ongafuni ukuzogeza ekhaya lemphefumulo mayibonge inkosi amen amakhosi akithi akhalile silapha endlini amakhosi awafani nathi kodwa phakathi kwethu bakhona abantu abazalwa ebukhosini bengazazi bazalwa ebukhosini na umkhosi kanjebaphethe njengathi kumele sithandazele bangqoqwana yasiphazamisa nathi singababhokazana ngoba makuthintele engonyama thinteka esikolweni sengonyama nathi siyathinteka uNkulunkulu wayithumele emakhosini engonyama sithandazele kakhulu lento yasenkulu ukuthi lolu thula lehle malehla lolu thuli babuze bahlale phansi babonisana umhlaba mkhulu omiselwe ukuthi ngokongcolo lasenkulu akahlale emhlabeni abamdedela ahlale emhlabeni ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi umisuzu inkosi amen bazokwabelana kwakunjalo laqala inganise uzulana uthiwa abanye ngekhathi zamakhosi amunye wayethoka kade ngalo unyakade ngalo umhlaba mkhulu bayekuqobana ngoba lento ibulala thina kanti ushemba amasi yoba kuthiwa thina uthi umqalo wendlela ngizoze ngihambe abantu balelizwe besanda umlaza ngameva bekudla amasi enkomo zabo into esibambezele abantu abaqala wethunya emakhosini akulunge lapha endikulu ukuze nathi sithole ukuphumula ngoba noma singaphumula kodwa makunyakaza phezulu esigodlweni kuzothileka nathi into efanele singayiyeki uMnazaretha ukuthi sibabeke endikulu ukuthi inkosi dambisa lo mthunzi mangabe lo mthunzi usuka phambili amakhosi aphambili awaphumisana umlotha kuthethelelane kubuye eqinisweni kuvunyelwane kube nozizi endikulu ukuze uNkulunkulu ahlala nawe ophakathi kwethu wayithunya kuzi ngonyama mayibonge inkosi amen ngithandazisana nake bantwana ngoba yini eniphethe leyo nto banikhuluma banizwe nani ungashiya ukuthi ngamazinyane kuphela banikhuluma obaba obuyibona abasondele banizwe nani mayibonge inkosi amen siyanicebisa bona bezitha la ikhulunywe khona-ke lento inkosi akagwala ikuze umuzi ukuthi senze njani ubahlele ihlalele igcwele igazi kuyiqiniso lokho kodwa ngeke usule lesakho isihlalo amakhosi endingala imali yahlala bezana kuhlangane isizwe ndabezitha sicela umgezi isihlalo ohlelisona bese kuhlathi imbuzi sicela ihlala kuso akubhekwa impando ukuthi isukaphi ngoba lesihlala siqayanga ukuhlala wena sahlala oyinto loyinto umkhulu lokho lokho kube izulwane zoqala uze kufike izulwane zendabuko yakho manje kufuneka ushembe umuntu owaziyo eqaleni uNyazi Lwezulu amakhosi wona manje ezothetha amacala fanele azi ukuthi kuneyinkomo ezihamba ngamasondo efuneka kubona inkomo yamakhosi inkomo yamabutho amakhosi awahlukani namabutho inkosi nje mayikhwehlele nomnyakazi iviyo lamabutho leyo yasebukhosini lapha ebukhosini oNkulunkulu babebulala nabona ngoba bangabona ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu njengoba uzwa nje namanje uNkulunkulu yonke leyo mpilo kube impethe kufeni maseyivuka iba ivuma besiphazamisa abaphilayo uma amakhosi sekusile kubo sekhulile ngomqondo esefikile lapha emfuleni kaNkulunkulu awahlisa umoya abesethi nina abasekuthini endleleni ezikhathizeni phela amandla ikwazi uqala eqaleni lapha ngoba nabo basafunda umsilo kodwa ayikho into abazenza baphakathi kwawo basesizini sawo sekudinge umuntu ozoyikhipha aqala lento yawo bese begezo bese beqala bakudlale kahle inkosi babo ngendlela efanele kuzokwenzani nake impilo lesizwe makuyisizwe sikhaliphile silekelela undaba ezisilapho silekelela undaba ezitha noma ingonyama leso kuba ngaphansi kwayo utholakale inkomo yamakhosi inkomo yamabutho bese kuba ke izimbuzi ezizinsimbo zokugeza isizwe ngoba into efilisha emakhosini uNyazi Lwezulu akhuluma ngawo khala ukuthi amakhosi noma ngabe kuthiwa nisena ngamabutho manje alibizile
sekumele ukuyisuzele noma jiyange ngoba nangu ese mjanyelo ushadile sekuphela umsebenzi angasasebenzi abesethu ibusa aqoka ayibutho aqoka amathenga kayidle utshwala besethu ibutho ngikhuluma ngabutho ayemiziphi ebilwa ubulawe umuntu iphopho umuntu uhlanganise nentelezi bathembe ngayo bahlanganise namafutha ey'lwanezini iy'mpisi namabhubisi babezinhlanye mabefa labantu kushembe mabevuka bavuka beziwane abaye kwendaba baya konkosi ngoba bayejutha konkosi into ebulala ubukhosi omningi uvukelana nendaba ezinto ilezo zinto ey'ndala amabutho lawa eza nempi yawo ngoba afa empini kodwa ejutha konkosi mayisefa lapho ey'ginqane engancwadi mayevuka umphefumulo wakho uthi sasithunywe konkosi kakhona sasithunywe kagamba sasithunywe kuphi sasithunywe avukelayo khona bese ngena izindlu zonke zakonkosi ayibhubhise imikhuba lezi zinto ababephila ngazo bayevumbula khona nakonkosi yabona khona nakonkosi sekuvuka abathakathi kuvuka abantu sebefuna ukushayela besesihlalweni kanti lamabutho avukile ingakho-ke kufanele ukuthi mase inqondo yamakhosi isihlahlambile yakhula ma besefike befuna ukuza la ekhaya lemphefumulo bangeze ngathi beze enyangeni bazogcina icala cha ufuneka inhliziyo yakhe iphelele ikholelwe ile nto ozoyenza la ekhaya lemphefumulo uzinikele ngamandla akho onke mayibonge inkosi ukuze usize okhokho bakho ngoba bayothi nomfana inkosi ngithi basipolishe isikhalo sakho uzofika iy'nsuku zakho zokugoduka bathi inkonami zakho ulwa uwe impilo yalwa isukela koyihlo bakho izizofika kithi thina mhlawumbe zizizulwane samashumi ay'hlanu amakhosi ayisizulwane se-15 sokhokho bakho bathi konke lokhu kwenziwena mfana wami sebenqomo wethu uNkulunkulu ungashalazisi ungenzi ugcina icala njengoba inkosi akubhala ihlambulukile yathi ngize ngoba ungekho umuntu ongcwele cha ukuze ngiqinekile utshela isizwe cha ngiyaphoqeka ngiyakhanya impilo ngokuthi amacala ungeze ngazuthi uyenze ngoba nje ungazifuna ukwenze inhliziyo yakho ipintshekile kodwa ukhakamise bona uzothinta amacala ushembe uzokwenza lokho uzobageza abanandi ukuba kawageza amabutho mase kufika isikhathi ukuthi umndeni ukhulumise ekhaya usiyofika ekhaya wakhe igondo zonke zokhokho bakho nezondlunkulu nezeyintombi ngoba phela ayikho inkosi ayingayibutha amabutho engayibuthi intombi wakufika ukubutha amabutho bese kubuthi intombi uzikanisele lamabutho axoshise ngazo iy'nkomo bese kulotholelwa abanomzane ukanise bese kuzalwana amabutho ney'ntombi ezintsha kwakuyinkolo yabo ababephila ngayo entombi konke noma wabutho bakwafa ngesikhathi bebulalana bodwa bephangana kwafika namabhunu namangisi ababulala kwabulawa konke ney'ntombi kwaphela kwathi nya sonke leso sililo sey'ntombi namabutho siyakonkosi kodaba ezintsha ungathi imizi yodaba ezintsha ihambe ibe nomtsheka nezinto uhlukwane uxatshwane uqanjwe namanga njengobona nje manje amadoda amadala wanqena usukume nje aqamba amanga athi ukhozi kwakufanele kube lapho kwakufanele kube lapho abazenzi uba amanga nobuqibiki busethuneni ageze bona kuqala mayibonge inkosi akusho ukuthi-ke noze nibe nazo zonke kanye kanye lokho kutholakala ngiyaqhuma ushembe mshini wathi ushembe akafune enkomo afune embuzi ufuna iy'nhliziyo zey'mbondaba ezitha ziphelele kuyena mayibonge inkosi uzobe sekuqhuma yena ey'nkulu unazo ushembe iy'nkomo eziwili iy'baya unazo ney'mbuzi unazo kodwa kufuneka inhliziyo yakho bazokunika kanjani okhokho bakho okokuqala nje bondaba ezitha into ebuhlungu kimi njengoba kuthiwa nihlele ey'hlaleni ey'vuza igazi babe okhokho bethu babejutha okhokho bethu bayolizila bafike baphambe iy'nkomo babulala abanomzane bey'nkomo mhlambe iy'nkomo babulala ungcobo bathatha iy'nkomo zabo ungcobo alandele impahla yakhe evuza igazi esefile alandela ayongena konkosi alabethatha iy'nkomo zami unkosi athi indaba ezinto ayithatha iy'nkomo ayifake esibayeni enze imicimbi ngey'nkomo evuza igazi amadoda abanikazi bey'nkomo kwenziwa umcimbi la kwembulisa iy'ntombi uganiso la ekhaya kwenziwa amasiko athathe zona ney'nkomo lezi ayiphangile enze ngazo amasiko zibukelekile lezo y'nkomo koyisemkhulu inhlamba yodwa leyo njengale nto ngiyayiphinda lo mntwana ukhuluma into ebuhlungu uyahlambuka ngempela uthi ubaba wakhe wayethi mayemulisa odadewabo abamelise ngenkomo nga-2 kodwa iy'nkomo ezayiphuma ngoba ngoba ethwalile ubaba wakhe wabulala abantu ma ubheka-ke mase beyogana lawo bantu abamuliswe ngey'nkomo ezayiqhamuke nenzuzo yokugcwala kayise lezo y'ngane zokuphuma lapho esinye isalodadewethu zoba njani
Uyabona ukhulu esinalo olude ongalazi ukhala uzuyishayise indongweni uhambe bonke abantu kanti wena ulibo wena lomthambo kwentombi eyenze umemulo noma eyenze umhlonyane noma eyancanyiswa ngenkomo eyaqhamuka ngomkhuba. Ushaya uzohlambulula isizwe bakwethu asifumene ehlizweni zethu mayibonke Nkosi. Lo muza wakhile uzogeza yonke leyo nsini. Ushaya ukwazi ukuguqula into engcolile ayenze ihlambuluke ihlanzeke mayibonke Nkosi. Asikwazi phela ukuthi sifuma amaqandini njalo. Kodwa ngokuzoyinikela uNkulunkulu nangokunikela sithi Nkosi asazi ukuthi thina olethu ulibo labanjani. Kodwa Nkosi ngalothu rand wami ngicela ubageze. Uyigeze ngaleyo nto leyo nsini njalo uzoyigeza ushembe ifanele ilunge ngoba uyena umguquli umenza ukwenza kwenzeke mayibonke Nkosi. uNyazi Lwezulu ukwenza kwenzeke. Amen. Kwathi abakhakhane bathi thina lesi sibongo sisibizayo sithi usikhakhane akusona isibongo sangempela kodwa womunye wabamadodana owaphenya ikhakha ekhaya kwase kuthiwa ilona hambana nezikhakhana zenu ezincane nomfazana ongekho uthatha udadewenu umenza umfazi hamba la kwase kuqhamuka ikhakhana phela ngokwesintu umlobokazi mayeseganile ugqoka isikhakha ngempela lokhu isikhakhane esifishane sengoduza umuntu osayogama ngokwesintu nangonkolo wesintu bese gqokisa lesifishane ukuthi isikhakha mayesesinile bese gqokisa isikhakha naye-ke ukuthi waqhamuka njalo uthiwa-ke lokhokho inzalo yakhe yonke yayisibiza ngaleyo sibongo sikasikhakhane bafike banikela ukugeza kwesibongo sikasikhakhane kwakuhle kwanje egcineni basebenika usuku lokuba baphume baye ekhaya sibongayo umsini basebona bafika ngenkomo ney'mbuzi eziwu-2 bathi sidinge ekhaya lemphefumulo kuthiwa lesi sibongo kufanele sicela uNyazi asiguqule semthethweni sibe igama kodwa isibongo sabo akubona kwasikhakhane akugezwe ngenhlamba. Sesiyabuza ukuthi kwenza ngathiwa uNyazi uyakwazi ukuguqula into eyinhlamba ayiphendule ibe yinhle. Amen. Baletha inkomo nezimbuzi zizothenga lelo cala njalo. Ingakho ethi ushemba swabheke namahubo esiwahlabelela amasenza imicimbi siphume esibayeni uba uyakhusha ulongweni usekhaya siphinde sihlabele ihubo kanti leli hubo linenhlese embi. Leli hubo laqambeka ngomuntu oyisigagana lapha ekhaya uqotha abantu wakade umfowethu wakada wathuleka wathi kwayi sithi thina mhlawumbe wayegade ezinsiza kanti wayegada amakwabo ngokufundela amakhosazana wagcina sekuyihubo omama bekhumele iswini neyibongo lezabo siyibheke ukuthi ubaba lo ubizwa nje ngalezi ibongo zakho sithi thina ezomnsizwa nje kanti kwasengasazi ukuthi wasekhuleke khoneni uthi lo wabuza ngeke uzohamba ugcine sekuyigama lakhe inzalo yakhe noma izulu ligcine sesakumuzi siwuphembe ngalelo gama kanti igama elisusuhlevane efeni naye engasalifuni kuphela iminyaka namkhumbula bese mshaya ihlabe ihubo lakhe noma limthobe ibize ibongo zami adinwa afana ubhekele ngane bathukule inona umndeni ukuhamba ngaphesha kwethu untaziyeni umfana wakho uthi ingane zethu basakubusa leli gama asazi phela namabizo emizi lesi ikhandasi wahlole ushema wahlole mbangeli niye ukusethiza lithi mbangeli hayi kazukungathi sisekhaya kini analo ihubo lakini kanti kuba usehloli iholile kodwa usenza umcimbi abesehlabele lesashembe siyihubo nithi ungamamela isihlabele lesa-23 kini kanti ushembe wayezakhelane ezinto zamahubo ngoba wayazi ukuthi khona ezinhlamba ukuthi uhlatshwe inkomo eziwu-7 kodwa kuthiwa ubukela ngomcimbi ngoba nihlabe ihubo elaba uhlevane elabulala abantu egcekeni uthi ushemba sikuhlola sihlalele phansi siwumndeni njengoba ikhala lemphefumulo lithi hambani niye ekhaya niyokonkuzana nihlale phansi ila uzothola khona umnyombo wezinto masemhlangene niyinqwaba ngoba uzoqhamuka ikhehlane elingalinakile elothi liqeda isisholo thulaphanezobani yabona nje ukhuluma ngayazi mina wakhuluma ngawo ukhokho owatshela ukhokho ubani ukuthi ngeyahla ukuthi usuwazi umnyombo wezinto usuyabona leli gama leli kanti ushemba uthini wayethi sengiphendula athi mina ngamakhosana athi mina inhlansuthi athi ngamaqhawe kanti wayechaza ukuthi
inganabo okhokho akumananga lapha embeka ngoba lapha embeke lilahamba latshoda laphela wasiqhamukela esigagayi lachuma khona ozalweni lo hamba nalo mfadawane uqhamukelinye ngoba kuya ngokuthi udlise kanjani lo udume kanjani lo esesibiza ngokuyifunga impamisa kuba okhokho nathi sifunga ubaba zikakhokho bese sithatha lezi layezenza sithume ngazo ngoba sithatha ukuba ikhonzi bese sigcina sesigcina iholo lokuqala abakadala kuthiwa bashiye ingani usuhlambulukile wena usungcwele usubona uNyazi wena unelungelo masukusokhaya udala isizwe sakhe ngakusho usuthezile uthi cha nabasekuthini uzuthe yonke into welisela ngenyongo ngaphesha kwethula mawunika isidwaba mhlawumbe inkomo bese sikhathi imbuzi esithatha inyongo kuthiwa sikwenzile isidwaba kuwe gogo sibuze siyenze isidwaba sakho isihlambu sakho omkhulu sithengwe bese sitshela ngenyongo kuba nasi ngemisa emhlabeni uphatha lesi esenyama lesi esomoya sengisibonise ukungaphesha kwethu nakhona-ke manifuna ukucisha leli hume selithole iy'nhlamba noma ligcweleze lapha ekhaya noma isusa uhlebana fanele uyise impahla bese nisalivala leli hubo enaliqambanga ngoba libalekisa uNkulunkulu nani uqobo senibalele ngicabana nilodwa siyalivala sesiphembe elisha niliphembe elisha nomuzi niwushintshe ingani wena ukhona kwaze kwaqanjwa kithi nje thina sisendlini kathiwa iseyintandaneni ukuthi seyintandaneni masithola umnombo omkhulu bethu babulawe nina egalesendlini bangabulala wasethiwa leza ingane unina wazi akanazo manje nginazi ukuthi uyintandane manje ngizomthumisa lokho mina asezona intandane ngasesizonkulunkulu bayibonkosi sekufanele ngikushintshe konke lokho nawe masekunonkulunkulu wokulundeni ninelungelo ukuyishintsha leyo nto kodwa niyishintshe ngegazi chithi inyongo nibabike cha isafunakani leyo hayi kufanele uqequzwa kwakho hawu lapha ekhaya kwakuneyithakazelo zisho kwesimame ngaphansi ngingasho lokho mina sengigiya esibayeni la ushembe ungalisiza ushembe masekwenza imicimbi umbaweli siyabe siyonikela nkosi yamakhosi ube khona sobe sendihlangu sikababa lithi uNyazi inkosi kuzobe sikhona uzobe sekhona usisuka inhlamba ubulisa ihlangu hayi insizwa mina uqequze iyayisholo bakho bathi inhlamba ey'ngaka ushemba libuka amasuke sakhe aphuma wasezumphela akabantu wasesiqongweni inhlamba esesiqongweni wena mpoyini manje wagiya waqequza wathi utawunsizwa lutho wena uzangifaka ihlangu wena awazi ukubuza ukuthi into wabiza kubathini wabasengizwini ukuthi lamama lezithakazelo zabo noma lezimoza ziyinhlamba yilo mina ngifuna ngaleyo hambe ngiyifa bafeba ngoma bathi nabana zambe lapha kwaNkulunkulu akwazanga ukuyishika lento esasithathisa ngokuthi sasingamazi uNkulunkulu sikhonza ukusifa awushintsha ngani bangibona sengiyahlupha ngizolupha ingane zami mina asiqineni sikhule sibe namandla ushembe uzobuyisela isizwe enhlanzekweni mayibona inkosi amen bona bezitha umkhulu sesiphathisa ukuthi inkwele umungu lokuhlala phansi nozalo ngaphambi ukuthi lesizwe ungaqoqi isizwe qala ungakahlali nozalo lwakho ilungise ukuzala kanti ukuqoqa isizwe ngolisizwe sokuza lesizwe isizwe sikhanda bezinto zizokwenza silethe inkomo sigeze ukhobo lwethu abantu uthola into wena wenza ngani uthe ekhaya likuphoqoza izinto zakini hlanganisa wena nomndeni qala ulungise bese ukwenza isizwe vele isizwe sinde wena ngobunkosi abantu abafayo la ezweni lakho bonke babekhala angithi ngokwesizulu mawusho umuzi lapha bona bezemkhumana ngoba ngamakhosi mawusho umuzi lapha ushaya yonke usuka amadoda endawo ayoguqa labezitha labezitha ashonke ithokoza khona abesebichanda bezitha sithi umuzi wasekuthini uphelile washa abalomzane wakhona kuselingane lapho besicela into wezitha ukuthi baxuphe labo inkosi uNkulunkulu ngoba uqoqa yonke isizwe sizobona sobafuna ukuthi imali besibelele abaphele labantwana bakhule kwakusenokubeka abantu beyabantu undaba ezithu kumele uNkulunkulu ngokuqoqa yonke nesizwe mase sibunile sivuswa inkosi kodwa inkosi fanele iqale ivuse ekhaya kusuka amakhetha kubo aphila bese ekwazi ukuvusa ke isizwe sakhe
ilo mkhusuke kodwa bezike esuke ngayo ukuthi uNkulunkulu sengathi ngathi ke mayingihlakamiza ngikhula kakhulu niyibheke lempilweni isibili nikade futhi kodwa bezanifundisa kodwa niyaqwashisa ukuthi abantu nibabekezelele kodwa bezitha ngoba vele nabo abantu banganihlamuka baphembelele kanti bavukelwa indile yafa ngikhathi zokhokholeni ebuso wokhokholeni banganako bezibona isizwe sibambuluka isibele ungabi nolanga usiqoqa izwe lokuya izizwe lenkosi bese bekubonga oyihlo omkhulu ukhule ube mude ezweni siyabonga bakwenza amahle basezweni ngizocelela amakhosi amabili ngabona efika abingelele bese ngicela umangeli aspectele inkonzo omunye wabavangeli ngicela ningisele umbhobho lapha kodwa bezisa labo babili abafikayo babingelele ibandla uNyazi Lwezulu Ibanga sinambile uthando uthando nokwazi uNkulunkulu okukhethela isizwe saphila. Ngiyafisa mina sengishela moya uNyazi nayibona umsebenzi. Ningizela ukugcwele kubantu abangakaboni nama ngakhona. Kodwa ngikholwa ngokugcwele ngaphakathi komsebenzi kaShembe. Ukuthi mhambe njengoba nikhona ngiyacela ukuthi abangakholwa banikele indlela bakwazi ukubona imisebenzi kaShembe bayibuke phezulu. Ngiyafisa lapho konke lokwesizela la ngafika lo sekubuya kodlula kwachazwa ngezwa namanje ukuchazwa ngakuzwa siyanxenxa uNkulunkulu ukuthi emndenini engakaboni siyacela ukuba igcine ibonile ngoba esokwenza izinto thina kodwa senzela okokhokho kuba kakhulu mhlawumbe nawe uthi amacala uthetha ngazi mhlawumbe ukuchaza ndiwaka inkosikazi abavangeli abefundisi ubuholi bonke ukhona ebandleni ikhuleko londalezitha cha abami akude kakhulu noNazaretha ukuthulisa ngokubonga umndeni wakithi kaMamala nakumshana umshumayeli uNajiya ukuthi bayenzela bakhe kusukela eFulathina kusithuka isibonakaliso salendawo ekhaya lemphefumulo sakulamishane wasitotobisa sizibokaqala sasiphethe impahla yonke ezengcwele nembuzi ezazisithupha wakho impahla eshodayo imbuzi siyile namhlanje siphethe impahla eshodile sibonga kakhulu umshana ukuthi asitotobise nokunye kwasalile bese siyelela umshana sithi inkosi uNyazi kandi sengithathe khona nathi samakhosi sitotobiseni sikhulise izizwe zethu ngiyabonga kakhulu amen.
Senhor,